andisoze asoze ndi khonze enyi Nkosi. Itsho njalo hayi andisoze asoze ndi asoze ndi khonze enyi Nkosi. hayi angisoze asoze ndi asoze khonze enyi Nkosi. hayi angisoze asoze ndi khonze
sihlole egameni likaJesu. Jesus, hallelujah. Father, we thank you. We thank you for this opportunity. Silangazela ubukhona bakho empilweni zethu. Imihla siwenza mkhulu. Akukho kuhle okwenzekile ezimpilweni zethu ngaphandle kokufumana wena. Siyakuncoma nasebusuku nje sithi ubuthixo ungumaxhoba ayakhawuleza. UnguJehova, ungusomnini nanini, ungundikhoyo, unguThixo, ungumdali, ungumphilisi, ubuyisela okulahlekile wakha okutsha. Siyakuncoma nasebusuku egameni likaKristu Jesu. We give you all the honor in Jesus' name. Ashele moyeni zakhe. Hallelujah. Phansi ngosathana phansi. Phezulu moyeni zulu. Manibulise bazalwane. Bulisa kwakho bazalwane ufitshane ndiyakuthanda ukubhuda ukubulisa. Hallelujah. Ndiyakuthanda ukuthi ndibulisa odade umfundisi. Isuke ndilibala ukubulisa omama umfundisi. Hallelujah. Ngoba abanye abantu baqhubeke. Hallelujah. Ndiyabulisa bazalwane isutata wona ekhaya umfundisi ukanike noma ukanike ndiyabulisa egameni likaJesu. Ndibulisa abefundisi bonke abakhona noma befundisa omama. Ndiyababulisa egameni likaKristu Jesu. Hallelujah. Sibulele umfundisi kanike ngethuba uThixo ethe wanawe kwavuleke ithuba sazoba khona namhlanje egameni likaJesu. Jesus. Jesus. Ashayele uThixo isandla egameni likaJesu. Hallelujah. Ya sizaya ngasezwini ke bazalwane ndiyaqonda ukuthi sendisaziwa ke kakhulu. Hallelujah. Enoko sekuneminyaka ke ndisiza apha. Hallelujah. Ngumfundisi Jackson ndizalwa ke kwindawo yaseDutywa. Kodwa ndihlala eSwartklep nakhona. Hallelujah. Inkosikazi yami njengoba ke ebetshilo. Satshada ke sisebancinci kakhulu. Hallelujah. Noba nathi mdalanyana kodwa kwakusekutsha kakhulu. Hallelujah. Masibulele uThixo ukuthi sibe khona namhlanje sizova ukuthi ilizwi likaThixo lithini ingakumbi kwelixesha lokuthi abantu babuyele emakhaya. Abanye bayokwenza ingxelo ukuthi lo nyaka wonke ndihleli kwindawo yaseNorth. Besikuyo ngihambile ndabuya no1 no2 kodwa kuzo zonke ezonto zenzekayo njengoba siphila kuyenzeka abalobi bengene kulwandle olunye bephethe inethi ezinomthamo ofanayo kodwa ingabi bangaphumi nenani lenhlanzi ezifanayo ngethuba lolo. Kuyenzeka ukuthi isikhitshana sidadele enzulwini ngendlela umgama olinganayo kusuka enxwemeni kodwa xa kuphinda kubuyelwa enxwemeni kufumanisa ukuthi le minatha ayiphethanga hlanzi enani elinganayo okanye elifanayo. Indlela ubomi obutheni
obungalo noma ungabheka phi singahamba umgamo omnye okanye singazalwa sobabini kodwa indlela yokuqaphela izinto ayisoze ibenye indlela yokuhlaselwa ngusathana ayisoze yafana kuyadepend ukuthi ingaba uluhlobo lunjani lomuntu ngoba kuphunywa ngamabutho kuyadepend ukuthi uluhlobo lunjani lomuntu njengoba kuphumile ngoJanuary uhlaselo lwakho alungekho lafana nohlaselo lukamakhelwane ngoba indlela eliyiyo ayifani. Hallelujah. Kukho abantu abahlaselwe emini abanye bahlaselwe ebusuku indlela esihlaselwa ngayo ayisoze yafana. Kukho abantu ekuhlaselwa ngqo ezimpilweni zabo abanye akuhlaselwa ngqo kuyagogelezwa ukuze bafunyane. Iyo lento ndinemincili ndithi ndivumelene namhlanje ndithethe phansi kwesi sisoko sisithi kulo December njengoba uzawugoduka goduka indlela itheni ilungisiwe. Hallelujah. Ilungisiwe. Incwadi kaJoshua chapter 3 ndivumele ndithethe ngemincili nangamandla kaThixo ndithethe phansi kwesihloko esithi goduka mntana kaThixo indlela ivuliwe. Goduka ivuliwe. Joshua chapter 3 khona usisofunda kamnandi apha sisi unifundele Joshua chapter 3 unifundele uverse 14 sizawubona ukuthi sizawuphela phi. Ngicela simamele kuthe namhlanje ndivumele ukuba ndithethe phansi kwesihloko esithi ungagoduka nawe njengomuntu wonke indlela yakho itheni ivuliwe. Joshua chapter 3 verse 14 ngicela simamele. Incwadi kaYoshua chapter 3 verse 14 isihloko ndaba sifundeka ngolhlobo ukuwela iYordani. Verse 14 kwathi ke ekundulukeni kwabantu ezintenteni zabo ukuba bawele iYordani wathi ke uYoshua ebantwini dumani kuba uYehova uninikile lo mzi. Verse 17 lo mzi waba yinto esingelwe phansi kuYehova wona nento yonke ekuwo kuphela nguRahabi iyenyukazi. Ngicela siphinde siye ku verse 15 siphinde siqale ku verse 15 Verse 15 abafikayo eYordani abethwele inyeya azithi qumbu elunxwemeni lwamanzi inyawo zababingeleli abathwele inyeya. iYordani yazala ihamba ngaphandle kwendonga zayo zonke ngexesha lonke lokuvuna. Verse 16 asuka ema amanzi avela ngasentla ephakama abamfubamnye kude kakhulu eAdam umzi ongasecaleni leTsaretani athi la ahlayo aya elwandle lweAraba elwandle lwetyuwa anqamka aphela bawela ke abantu malunga leYeriko.
verse 17. Ababingeleli abathwele ityeya yomnqophiso kaYehova bema bebhunxe emhlabeni owomileyo phakathi kweYordani, awela onke amaSirayeli kowomileyo, lwada lwagqibela lonke uhlanga ukuwela iYordani. Ngicela uthandaze. Baba, egameni likaYesu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu onamandla, nalizwi lakho Nkosi sele liwile kule ndawo Baba, maliphume encwadini Nkosi, lenze umsebenzi uNkulunkulu wethu onamandla, egameni nasegazini likaYesu waseNazaretha, lona lihlayo liwenzayo umsebenzi eladalayo ekuqalekeni kwezinto zonke ngalo kwabakho into entsha uNkulunkulu wethu onamandla. Nanamhlanje abantwana bakho besathe nqwadalala, uNkulunkulu wethu onamandla, thetha ngalo, bahambe balithathe balenze Nkosi, egameni nasegazini likaYesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla, thetha kube ngathi uyaqala uNkulunkulu wethu, masingaboni yena selemile phambi kwethu. uNkulunkulu wethu onamandla, egameni likaYesu waseNazaretha, vula ke Nkosi indlebe zakwamoya, silamkele njengoba linjalo egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ke Nkosi yamakhosi, siyabonga dwala lensindiso, siyabonga mnikazi wezinto zonke, egameni nasegazini lakho Baba, konke kuyenzeka okungenzikiyo kubantu uNkulunkulu wethu onamandla, egameni nasegazini likaYesu waseNazaretha. We thank you, Father. We give you glory in the mighty name of Jesus the Lord Christ. Thank you. Amen. AmaSirayeli enensumantsumane wokulwa nezinye inhlanga okanye izizwe ezisixhenxe, iBhayibhile ke iyazibhala, anduzungena kuzo. Kodwa ngelithuba kunomnye umqobo ophambi kwesisizwe sakwaSirayeli, umqobo wokuwelela ngaphesheya kweJordani. Kunemiqathango uThixo ayiwisayo ngethuba ethetha noJoshua. Siyakhumbula ukuthi uJoshua uthatha intambo kuMoses, emveni koba uMoses ebhubhile. Kunomqobo ophambi kweYordani ekufanele ukuthi bawele okungumlambo iYordani. iBhayibhile ngelo thuba yayilithuba apho iYordani yayigcwele intsima ngapha kwendonga zayo. Ngamanye amagama wakungekho muntu unokwazi uwela, kodwa kunento uThixo wayiqolonondisa ukuthi elithuba lithuba apho ekuyawukhunjula ukuthi uThixo ikhona into wakhe wayenza kwisizwe sakwaSirayeli. Kunemiqathango uThixo ayibhekisayo kuJoshua, uthi eyona nto endicela ukuthi niyenze njengoba nizawuthathela uhambo, into emaniyenze zingcwaliseni, hlalani nizingcwalisile. Phambi koba nibe niyangena kulo mlambo, enye into efanele niyenze, zeningahambi kunye netyeya yomnqophiso, zeningahambi ecaleni kwayo. Kumele letyeya nababingeleli bakhokele, kube nomgama ophakathi kwenu netyeya yomnqophiso, nilandele apho nihamba khona. Sikhona emvuselelweni, zeningalinge ningene kuqala okanye nihambe nxamnye netyeya yomnqophiso okanye nababingeleli, zenigcine umgama othile, zenithi xa nihamba nihambe emzileni wala madoda, ngoba indlela eniza kuyihamba aniyazi ukuba indlela enjani. Bakhona abantu abahambayo phantsi ngoSathana phansi,
ngithe ndivumele namhlanje ndithethe phansi kwesihloko esithi uba ngaba ungumuntu ogodukayo kulo December ungakhululeka ugoduke indlela isilungisiwe. Into ayivezayo namhlanje uThixo ngoJoshua namadoda kwakumele adlula kulomlambo, kodwa phambi koba kube kuyangenwa kulomlambo iJordani bakhona abantu ekufanele ukuthi babe bayanyathela kuqala. Ukhona umuntu okufanele ukuthi anyathele kuqala kwindlela ozawuhamba ngayo phambi koba wena ube uyalandela. Ngamanye amagama ukhona umuntu ozawukhokhela phambi kwakho, awukhathaliseki noma kuvalwe kanjani ngelixesha kwenzeka ntoni, kodwa ubangaba le ndoda ithe yahamba phambi kwakho indlela yakho ivulekile. Hallelujah. Jesus. Ndivumele ndithethe ukuthi indlela ebuyele emva emakhaya ivulekile kuwo wonke umntana kaThixo, ngoba ikhona indoda esikhokhelayo ezindleleni noma kunzima kanjani noma kwambiwa iziginqo ezinjani, kodwa ubangaba le ndoda iqale yanyathela kuyahambeka. Ngithetha ngicala ukuthetha ndathi asibuyi iminathe esiyiphethe ayibuyi iphethe ngokufanayo, kodwa into ebalulekile ukuba siyabuya ngeminathe noba iphethe ntoni, kodwa kubalulekileyo siyaphinda siyabuya. Ngandibukela futhi uNanike xa kubukela ithuba likaDisemba abantu babhizi kakhulu lithuba le-business. Nento sekufuna cacisa ukuthi yintoni lenza ingozi zibe ninzi ngoDisemba. Siyithethe ngongafihli ukuthi yintoni ebangela ukuthi kuphalala igazi kangaka ngoDisemba. Ingxaki yaqalaphi? Asizungena kuloo nto namhlanje. Namhlanje into nizoyenza kuzokunika ithemba ukuthi akho ndlela izawuvalwa nguSathana uJesu ehamba phambi kwakho. iBhayibhile lithi athi la madoda letha izinto igruphu inyawo iJordani yavuleka kwavela umhlaba owomileyo. Wawela uIsrayeli ehamba emhlabeni owomileyo. Kwenzeka the same thing eyenzeka kuIsrayeli xa wayewela ulwandle olubomvu. iBhayibhile lithi ngenxa yokuthi asizazi intshaba zethu kwanyanzeleka uIsrayeli ukuthi bangahambi kunye netya yomnqophiso, kodwa itya yomnqophiso ingene kuqala emanzini ibe yiyo ekhokhelayo. Uyabona ngoku sekuqala kubakho amaphupha ngokuthi umane ukupha ngoku uhamba ngemoto uphupha iwile. Izoyikiso zikaSathane. Phone ne-cousins hey libi iphupha endiliphuphileyo. Imbi into endiyiphuphileyo ngawe. Hey uzukwenze uzukulungise phambi koba wehle. Into endiyiphuphileyo imbi kakhulu. Ekuseni ikhali ifoni yemntase uright. Into endiyiphuphileyo andazi noba lixela ezinto zikaDisembana. Andazi noba le nto bendiyiphupha zezinto zikaDisembana. Uqonde nawe ngathi vele ngephupha ingakumbi thina abantu bamnyama. Ngathi vele ngephupha itsho ukuthi kukhona apho kuyilwa khona. Imandi ukuxelela imfihlelo. Ubusuku nemini ikhona imeeting ehlalwayo ngawe ngumkhosi wobumnyama. Umahluko phakathi kwam nawe
iyenzeka ukuthi yami meeting ibanjwe ebusuku okanye yakho ibanjwe emini sohlukana ngalona. Ubusuku nemini kunebuzo kunefeedback ebuyiswayo ngamadimoni abuza ukuthi emveni kwenyanga ezili11 sizama kulonyaka simbhude phi. Yona nto ndithetha ngiqala uthetha ndithi thina ngabanye kuhlaselwa ngokuthi thina ngabanye kuyagwegwelezwa. Phozu uSathane into ayifunayo lithuba kuyagwegwelezwa kungaziwa ngqokuwe. Impilo yomuntu ihanqwa kokubi nokuhle liphele lapha. Kodwa kuzawushiyana ngoTyefesu ukuthi lempilo ihanqwe zezizinto ubani lokala faka ubani lokala faka inyawo phakathi emlanjeni ethane phambi koba lempilo ibe iyangena kulomlapho. Ngomhlobo njani womuntu oqalayo ayihamba indlela phambi kokuba lo muntu abe uyayihamba. Uzawushiyana ngoTyefesu. Xelela umakhelwane uthi ziyabethwa intonga. Thi makhelwane ziyabethwa intonga. Uthi umfundisi untane ngelethetha ngemvuselo ndaqonda ukuthi lithuba lokuthi ke sihlangane singamakholwa ke siqinisane. Uyakuhamba uyoqiniswa ke sidibane singamakholwa ke siqinisane. Ayidingi lento ubuthatha uhambo. Ayidingi lento uthatha uhambo uxela umakhelwane ukuthi uvalele inkukhu isathatha uhambo. Ayidingi ubuthatha uhambo. Usiyana ngubani oqala afaka inyawo emlanjeni iJordan. Ngabe salithatha uhambo. Emakhelwane uzuvalele inkukhu yabo ndisatsiba kwenye indawo sathatha uhambo. Jonga ukuthi ngubani ohamba phambi kwakho, ubani ozawungena kuqala emlanjeni iJordan. Phambi koba unyathele ku-N3 ubani ozawunyathela kuqala. Phambi koba unyathele ku-N1 phambi koba unyathele ku-N6 ubani ozawuhamba kuqala. Phambi koba ungene ku-R510 ubani ozawuhamba kuqala. iBhayibheli lithi gcinani umgama ningamhambeli phambili lo Thixo. Gcinani umgama ningahambi konye nayo ningasilinganisi naye kodwa mnikezeni umgama ahambe phambi kwenu bese niyalandela. Gcinani umgama ningasilinganisi naye ningamkhokheli nigcine umgama. Kubi ayikho into enza ukubi ngaphandle kokukhumbula izinto ezike zenzeka emuva. Eyona nto yenza kube kubi ukukhumbula izinto ezike zenzeka emuva. Ithembe lizokunika lona ndithi uba ngaba usimisele ukugoduka mntana kaThixo namhlanje goduka indlela ilungisiwe. Ilungisiwe. Uthi khata ngoDisemba siphelelwa nabububele uwoyika kwayikhole esuka emakhaya ngoba ufuna ukwaziwa uba uyabuyana. Uphelelwe nabububele
angabuza esakugqibela ingabe uyehla noma sizakubona kulo December angikabikho sure sathandabuza izinto azihambi kakuhle angikabikho sure kodwa uyayazi itikiti solithengile ngenxa ukuthi uyoyika mamela ndikuxelele uba ngabe ukhona ohamba phambi kwakho akekho ozongena phakathi kwento into uma uyenza igcina nje umgama wogqiba uzingcwalise hlalani nizingcwalisile emveni koba nizingcwalisile nizayibona itya yomnqophiso xa idlula naba babingeleli balishumela inambini ngethuba befaka inyawo zabo emlambeni weJordan ewe khona ndiyayazi ukuthi ngelixesha lithuba loba lo mlambo uyazalisa ndiyayazi ngelithuba lo mlambo uzala udutyekeze kodwa ndifuna ze nijonge ngethuba lamadoda efaka inyawo zawo ukuba lo mfula angekho amanzi ohlukane kubini nakuvela umhlaba omileyo ndiyayazi abantu bayaphela ngoDisemba zindleleni kodwa ndifuna nje wena uzigcine nje wena namhlanje uzingcwalise uyijonge itya yomnqophiso xa idlula ugcina umgama ungayikhokheli ungazilinganisi nayo ulandele emva kwakhe ujonge lo Jesu akazuyivula ndlela walo wasingalala ebusuku uthi ungayazi ebusuku vese ukuyinto egxolayo ebusuku abelokushini nakukho amahashi into ihashe lithimlayo kuyasetyenzwa bekuthathwe uhambo uThixo uthetha noJoshua uthi yaku-Israyeli lento yenza lula uthi baxelele ukuba into mabayenze mabazingcwalise emveni koko balandele emveni kwalamadoda namhlanje ngizokunikeza lo myalezo uba nawe zingcwalise emveni koko ulandele uYesu ujonge makufike kini emakhaya ulandele uYesu sikhona emvuselelweni khona emvuselelweni. Khona umuntu endithetha naye namhlanje ebusuku. Sofikile emakhaya uthi hey benihambe njani? Hayi sihambile kona hey sikhethe sathola iphanjana abantu abahamba ngemoto itaxi sathola iphanjana abantu hayi sisign ukuthiwe makakho zisigns zoba amawenu anayo sisigns ba amawenu kumele wabulela amawenu. Ndithi namhlanje bulela lo unamandla okuvuna noma sekuvaliwe, lo ungagodoli engcwabeni, lo unganqanwanga engcwabeni, lo uthi makungayothathwa nqa uzongcolisa indlu kuthatha inqa ifike yonekwe endlini. Ndithi kakujonge kuye lo ungazowutshisa ngemikhanzi, khawujonge kulo uthi abantu xa bevala afika avule. Haleluya, sikhona emvuselelweni. Nisoyika goduka, bakhona abasoyikayo, bakhona sebezifumene izirhogiso, bakhona besebafumene amaphupha. Iqhili lidilika kanye xa phakathi wela
iqhili lidilike waqondwa isayini ukuthi kulo December ndiyi isayini ide loo nto imbi yoyanyeliswe noThixo emhlabeni uThixo uyathetha ukhona uThixo novimba uba sigoduka ufuna ugoduka luhlobo luni likaThixo lo ngethuba loba abantu behamba basiya emakhaya kubekho lo Thixo uza kunikeza isayini uba sugoduka wena ngoba iqhili izawudilika sikhona emvuselelweni noba ungayaphi noba ungafika noba ungathutha impilo yomuntu ihanqwa kokuhle nokubi into ebalulekile kuyazi ukuthi kubani uhamba naye kubani ukukhokelela balekile ukuthi ugcine nje umgama ozawubona ukuthi ungene apho waphuma apha lo Thixo wadlula namapha watshona apha wangena namapha waphuma apha lapha savuka apha sisiwa ndihamba nalo Thixo ugcine umgama apho uzawuhlala ubona ukuthi lo Thixo kanti uhamba nami ulibhekisa anganyamalala abanye oThixo bayanyamalala umuntu usamjongela kube mnyama bathi abashumayeli siyaphumputha sifuna isitya simnyamamela akho mnyama apha khona iphumputhisayo akho sitya sisemnyameni iBhayibhile ithi ingawathatha isibane sibeke phansi kwetafile uba usibeke phansi kwetafile kuzaba mnyama kodwa ngokufika kukaYesu siba lukhanyiselo lwehlabathi abanye oThixo bayanyamalala abanye bayavala kwibhodi enkulu kuthiwa lo usebenza usuka ngo-8 otho ngo-4 emveni kofa kasafumane kanti eyakho impi ivuka nge-1 minute past 4 impi yakho yavuka uThixo wakutheni unyamalele uvalile thatha ikhefu owethu akozeli akalali akanqanga akagodoli akalambi ayothixo bathi hayi uba uze emveni kuka-4 ndivala ngaye uyazi ukuthi ii-charges zizawunyuka kanti nguThixo theni olambileyo utyiwa indlala owethu endaweni yobalambi yathini uyondla awulinge lo Thixo kaJoshua lo Thixo wayethetha noJoshua kakumlinge mani ngobusuku banamhlanje uthi hayi nami ndiyamfuna lo Thixo and indlela zami zonke ndizawukhokelwa nguye nkosikazi ichaphazela into zamagqi bafika wathi masikhanyise ngeTuran yakhanyiswa kuyakhanyiswa Turan ukuthi kumnyama kodwa lo esihamba nayo ulukhaya apha khoyo kuyanyanzeleka ukuthi kukhanye sikhona emvuselelweni bakhona boyikayo sizoqinisana bazalwane sizoqinisana noba amanzi bekhona emadolweni kodwa namhlanje ngobusuku banamhlanje mawaphume mani awome amadolo uqine khona uThixo hamba phambi kwakho ifamily kawufika emakhaya izawufika izoqonda ukuthi akho nto uyiphuphileyo unyaka wonke okuhambile akakuphuphela
umntana omncinci uvala icango uthi ndiyabulela Thixo ophezu konke, ndiyabulela Somandla, ndiyabulela maxhoba ayakhawuleza, ndiyabulela ngweletshethe yesixeko sakwaJuda, ndiyabulela sonini nanini, Thixo ngozeliyo, Thixo ngalaliyo, Somandla, somathamsanqa, mlilo ovuthayo, Thixo ngohlulwayo, Thixo ongumaxhoba ayakhawuleza, athi amaXhosa ingweletshethe yamazulu. Athi besajonga ukuthi uzawuzithutha uthi ukhona endimfumeneyo, ukhona ondikhokeleyo kwaze kwaba lapha, ukhona umavula kumvaliwe, wafa wangcwatywa wavuka washona phansi eHadesi, waphuma nesikhiya sesibopho, waphuma leyami impilo, wanyukela ngasendla. Ndanegama elitsha loba nami ndingumntwana kaThixo, ndabiza ngoba ndisindisiwe. Sikhona emvuselelweni, sikhona emvuselelweni. Uyabona nje bendithetha nje, ngithetha ngicela uthetha ukuthi thina ngabanye impilo zethu azifani, ezabanye zisebusuku, ezabanye zisemini. Abanye bayazazi impilo zabo, abanye abasazi, abanye bayazazi intshaba zabo, abanye abasazi, abanye baqondwa ngqo, abanye kuyagwegwelezwa xa kuliwa nabo. Kodwa nje mbandithetha kwimpi yasemini, uba ngumuntu ohlaselwe emini, ikhona ifeedback eyonikezwa umkhosi wobumnyama uba ngethuba besizama emini lo muntu usinde kanjani, kuphinde kuqale phansi kuhlelwe, uyasa futhi kusasa impi iyaqala. Ngokunjalo nawe uhlaselwe ebusuku, abanye kudala intolo zithunyelwe ezibhedini zabo, kufikwa bengekho, lubuye ulobo lungaphethanga nto, lwayazangana bengekho. Ulanto yalamkhukhu xa befika kulo mkhukhu kuthiwa manomkroba, zithi mitha sesixhenxe, kuphinde kuthunyelwe enye iripoti kuthiwa asifiki kula mkhukhu ngoba kunomlilo orhanqileyo, asikwazi ufika. Sithe kusezimitha ezisixhenxe safika kukho umlilo. iBhayibhile lithi lo Israyeli wayejongene neJordani, kodwa kwakukhona ezinye intshaba zezizwe ezisixhenxe. Kuyenzeka ukuthi nje uhleli apha bakhona abalokozayo abangakwazi ufika ngenxa yomlilo ogcwalisele ndawo. Iripoti yangena ukuthi la ndawo kuyo ihanqiwe. Ndifuna namhlanje ngokungabi najuju usukume mntana kaThixo, ume ngenyawo uthi noma kuthwani eyami indlela ilungisiwe, noma kuthiwa kumnyama, noma kuthiwa kusemini, noma kuthi iJordani igcwele, noma kuthiwa iziganeko zikaDisemba ziyenyusela, kodwa yami indlela ilungisiwe. Ngonyathela kwami nje kule ndawo, wonke ababekelwe bekhona empilweni yami anyibilikile, eyami indlela ilungisiwe. Ndifuna sithethe ngesibindi, sithethe ngozethemba, uba noba Sathana ubusogqibe kanjani, kodwa ngozofika kwami kule mvuselelo
eyami indlela ilungisiwe, 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 olwami uhambo lulungisiwe, awami amathuba alungisiwe, elami ixesha lilungisiwe, eyami impilo ilungisiwe, obami ubomi bulungisiwe, ifamily yami ilungisiwe, noma izinto zinjani lungisiwe. Ndifuna sithethe ngesibindi, ndifuna sinyukeni sonke ngesibindi, simxelele usathana phansi kwazo zonke izigqibo, kodwa kwami kulungisiwe. Asivuleni imilomo yethu, asimqoqeni indlebe usathana, simxelele ubezethu indlela zilungisiwe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In the name of Jesus. Ngoba ungalokoza Sathane, eyami indlela ilungisiwe, eyami indlela ilungisiwe. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kulungisiwa konke egameni likaJesu, ngegama likaYesu waseNazaretha. In the name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Kulungisiwa konke. In Jesus' name. In Jesus' name. Kulungisiwa konke egameni likaYesu waseNazaretha. Amandla obumnyama ayathoba, amandla kaSathane ayathoba. Uyathoba konke, uyathoba ngegama likaJesu, uyathoba ngegama likaJesu. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Ngegama likaYesu. In the name of Jesus. In Jesus' name. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Amandla wonke obumnyama ayagunquma namhlanje, ayachitheka ngegama likaJesu, ayachitheka egameni likaYesu waseNazaretha. Amandla wonke embutho nenhlambiso ngegama likaYesu waseNazaretha ayachitheka ngegama likaJesu. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, in Jesus' name, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' name.
leyo mithwalo iyakhunquma ngegama likaYesu. Wonke lo mandla ayakhunquma ngegama likaJesu. Zonke ezo ndlela zivalekileyo ziyakhunquma ngegama likaYesu waseNazaretha. Wonke lo masango ngegama likaYesu waseNazaretha. In Jesus' name. Father, we thank you. In Jesus' name. You are holy. You are holy. You are holy. In Jesus' name. The power of the Holy Ghost. In Jesus' name. Thank Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Jesus. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Igama elinamandla. Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Oh, Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Ngegama likaJesu waseNazaretha. In the powerful name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. Father, we thank you. Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Father, we thank you. We give you all.
In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Jesus' name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabulela Nkosi. Siyabonga sona. Siyabulela sona. Ngegama lika Yesu. Siyabonga ngoyigcwele. Siyabonga ngegama lika Jesu. Siyabonga ngomsebenzi ongaka. Egameni lika Yesu waseNazaretha. Siyabonga liwana phakathi. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Siyabonga mninito zonke. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you. We give you the glory. We give you the honor. Thank you, Jesus. Jesus.
sisathandaza nje mfundisi uNtlaninge before uthatha indawo unento efikayo nje emoyeni wami ukuthi njembe kuphela unyaka nje uninzi lwethu lunezipho ngezipho ezohlukene khona abantu kwindawo abaya kuzo xa ndithetha ngezipho ndithetha ngezipho zokumisa ibandla likaKristu kukhona abantu ababekelwe uhlobo oluthile lwengubo ingubo zodiverter iziphiwo zabo ngicela umamele kakuhle isiphiwo somuntu akomuntu unosithatha because into azalwa nayo kodwa saqhubeka nje sithandaza kukhona abantu nje basizawuhlukana kunabantu ababekelwe inhlobo ngenhlobo ngokushiyana kweziphiwo zabo zengubo ezithile abazombatha abakuzombatha xa befika kwezindawo ekufanele ukuthi bazombatha ukwenzela ukuthi eziphiwo banazo zisebenzele umbuso ongowumbi ongenguwo lo bekufanele ukuthi usebenze khona kumabandla wonke asindisiweyo ndifuna nje sinyukeni njengomthandazo ezo ngubo kwezindawo zidesignwa kuzo zichele apho zingabi sayofika kwezi location zizawuya kuzo zichele apho zidesignwa khona ukuze kungabikho ziphiwo zabantu ezizawudivertwa okanye ezizawuconvertwa ziconvertelwe kwezinye izinto kunengubo eziready for abantu abathile ukuze iziphiwo zabo zingabudi zisasebenza ngalendlela bekufanele ukuthi zioperate ngayo ndikwenzela umzekelo kunabantu abangamaprofeti endlini kaThixo udibane neplani kaSathane wombathiswe uhlobo oluthile lengubo ujike ube ngumavumisa thetha ngengubo enjalo ndifuna sizawunyuka nje ngomthandazo ezo ngubo kuloo ndawo zidesignwa kuyo ziche lapho zingabi safika kwezo location because uba siyavuma singamakholwa aba bantu bazombatha ezingubo kuzabakho iconfusion endlini kaThixo sizawuthi sikumoya ingcwele kanti sesihamba nononyanya phakathi vala amehlo akho simcela uThixo abantwana bakaThixo bonke abasindisiweyo abaneziphiwo zikaThixo kungabi khona mnye ozawulahlekelwa emveni koko xa sigqiba uthandaza uPostile Ntlaninge uzawuthatha indawo aququmbele egameni likaJesu ngicela sithandazele egameni likaJesu siyathandaza somandla ngegama likaYesu waseNazaretha indlu yakho iyakho yamiswa nguwe kumabandla wonke siyathandaza makungabikho gift izawulahleka ngegama likaJesu waseNazaretha makungabikho sipho sizawulahleka ngegama likaYesu waseNazaretha sithandaza ngokholo ngegama likaYesu sithumela umlilo phansi esigodlweni sikaSathane ngegama likaJesu in Jesus name siyabonga somandla akho nomnye ozawutshintsha icebo likaThixo akho nomnye ozawuvimba icebo likaThixo ngegama likaYesu waseNazaretha in Jesus name in the mighty name of Jesus akhonto uzakohlutha ingubo ozombathisa abantwana bakho ngegama likaJesu waseNazaretha in Jesus name siyanqaba Nkosi siyema nasebusuku nje sithakhona omnye ozawutshintshwa amazwi aphuma emlonyeni
ngegama likaJesu. In Jesus' name. Father, we thank you. We give you the glory. We thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sikunikeza udumo, sikunikeza imbeko. Sehlile ebusuku nje, makuphakame wena njengoThixo. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Cela uze ngaphambili mfundisi. We give you the glory. In Jesus' name. Cela ungabisahlala phansi. Thatha indawo yakho egameni likaJesu. Jesus. Hallelujah.